Hayırlı günler. Biz Abdullah Tokay'ın Tuğan Til şiirine Heykel eskizine konkurs oңайынан fikir alışırga жиылдык. Bu şıraşunun inisiatorları Yazıcılar Birliği reisi Arkaylı Zeydullah. Hem mine şuşa Tuğan Til şiirine Heykel eskizinin ideya avtarı dep aytganda, ana birinçilerden bulup taqdim etüşü şair Zinur Mansurov. Hem biz şakırdık bizning meşhur jırçыбызны Gülzada apa Hanım Safiulina'na, hem bizning var bütün dünya Tatar Kongresi vakili Ferit Efendi Urazayev. Birinci itip biz sözünü bergende bu inisiator bularak Zinur Efendi'ge, Zinur ağabey sizge söz ne sebeple bu ideya bilen koyan tuğdu? Dürüsün etkende bu ideya benim konulimde indi 7 yıl yaşay. Ben bu turda iki makale bastırıp çıkardım. Onun birisi Medeni Cumhuriyet gazetesinde, ikincisi Miras jurnalında. Yazıcılar съездinde bu meseleni kotardım. Hem bu ideya indi benim düşlerime kirip bitti. Mine soňky vakitda men şunday fikirlerde iştem. İmiş umumi plandağı Tuğan Til heykeli kerek dep. Men bu heykelin proyektin göz aldına ketire almayım. Alar anlatmakçı bolalar Qatayda da Tuğan Til var, Yapında da Tuğan Til var. Umumi ravuştagi heykel dep. Men Prezident'e mene bu ideyani anlattım, tefsirlep söyledim. Bu Tuğan Til, Abdullah Tokay'nın Tuğan Til şiirine skulptur kompozisiya şınlıkta. Bulurga tiyiş. Hem Prezident'in поручениесinde de ol şulay көрсөтүлгөн Tuğan Til şiirine kompozisiya. Mene şundan çıkıp birge kerek. Eğer de biz Tuğan Til şiirine heykel işleybiz iken, bu indi Tuğan Tilge de heykeli bulup çığa, avtomatik ravuşta. Üzünden özü Tuğan Tilge heykeli bulup çığa. Tuğan Til şiirine kelgende, dürüsün etkende, Tuğan Til şiiri Tatar dünyasında en popüler eser. Mine biz hazır sizin bilen mine şuşu mecliste oturabız, iki tolup gitti. Eğer de biz bütün dünyanı kılaşlap göz aldına getirsek, bizning bitinde Tatarlar bütün dünyaya sibilgen şuşu minutta qaysidir bala Tuğan Til şiirin okuy. Mine şuşu minutta qaysidir gimnaziyada Tuğan Til jırın jırlıylar. Qaysidir şitilde Tuğan Til jamgiyeti özünün oturuşun başlay. Her minutta Tuğan Til şiiri iske alına. Tatarda bundan da popüler eser yok. Mine kilesi yılda Allah berse Tuğan Til şiiri yazılanga %15 yıl tula. Mine göz aldına ketirigіз. Tuğan Til şiiri hem resmi bulmagan gimnimiz bizning Tatarga bir gasırdan artık indi hizmet ete. Bir gasırdan artık. Mine men Berlin'de bulganım var, Tatar gailelerinde, Vena'da, Varşava'da, Praga'da. Mine anda Tatar gailelerinde bolalar ibetkine Tatarça söyleşeler. Hem anda Kiştede tura Tukay kitabı. Hem biz mine bu ayrım gailelerde bulgan meclislerini Tuğan Til jırın jırlap tamamladık. Mine ol nindi eser Tuğan Til şiiri. Dürüs, bu skulptorlar için bek ağır zadaniye. Mında konsepsiya bulurga tiyiş, mında iştelik bulurga tiyiş. Bu zadaniyege, bu birimge ayrım подход bulurga tiyiş elbette. Şahsen men özüm aytdım bitindi 7 yıl bu ideya bilen yanam. Şahsen özümning göz aldında mine şunday kompozisiya tura. Belki indi mine bu Tatarның en popüler şiiri üç tilde yazılırga tiyiştir dep oylайм men. Tatarça, Rusça, İngilizce. Hem aның Tukay yazgan faksimile varianты bulurga tiyiştir indi.
Әлбәттә, Тукай булгач инде аның барельефы булырга тиештер инде бу композицияда. QR-код булырга тиештер инде Тукай турында кыскача мәгълүмат һәм туган тел җырының үч телдәге яңгырашы булырга тиештер. Һәм әлбәттә, без туган тел җырын гаиләдән башка күз алдына китерә алмыйбыз. Бәлки анда инде бер 4 фигура булырга тиештер. Ата-ана, бәләкәй кыз, һәм малай. Малай инде нәсел дәвамчысы, ана кыз, бәләкәй кыз килеп булачак ана. Һәм бу композиция бүтән яктан да каралырга тиеш. Бүтән әйләнә буенча бүтән яктан да каралырга тиеш дип уйлыйм. Һәм минемчә иң төп шарт монда символлар ягына ошырга кирәк түгел. Монда теге Кытай телен күздә атып, теге гомуми дөнья телен гәүдәләндерергә омтылырга кирәк түгел. Татарча әйткәндә, русча әйткәндә узнаваемый булырга тиеш бу композиция. Моны Африкадан килгән туристлар да аңларга тиеш. Моны беренче сыйныф укучысы да аңларга тиеш. Моны 90 яшьлек карт та аңларга тиеш. Чөнки бу композицияны ниндидер бер штат тотып булмый. Ул басып тора да бу җәмәгать туган тел шигырына һәйкәл дип әйтеп торга тиеш түгел. Һәм бу композиция тәүлекнең 24 сәгать буе эшләп торга тиеш. Ул тәрбия биреп торга тиеш. Бу эшли торган һәйкәл булырга тиеш. Монда төрле чаралар үткәреп була. Әйтик, менә мәктәп гимназия укучыларының ачык дәресләрен үткәреп була бу һәйкәл тирәсендә. Туган тел шигырын ятлау күнекмәләре үткәреп була. Менә бу җыр гимныбызны өйрәнү дәресләрен үткәреп була менә бу һәйкәл янында. Аерым шагыйрьләр белән очрашулар оештырырга мөмкин. Мин татарча сөйләшәм дигән акция бара бит инде. Менә аның чараларын үткәрергә була биредә. Туган тел һәм шигърият бәйрәмнәрен үткәрергә була хәтта. Без инде менә опера балет театрының арткы ишеге янында ничә еллар үткәрәбез. Аның бәлки инде урынын да алыштыргалап торга кирәктер. Менә бу композицияны бәлки шигырь бәйрәмнәрендә үткәрергә кирәктер дип уйлыйм. Һәм менә безнең Татарстан рәисе каршындагы туган телне саклау һәм үстерү комиссиясе бар бит инде. Ул бик күп чаралар үткәрә. Менә бу һәйкәл янында бәлки менә конкурсларда җиңүчеләрне бүләкләү, башка төрле чараларда үткәреп була дип уйлыйм. Кыскасы, ул 24 сәгать буе эшләргә тиеш. Бу һәйкәл туристларны үзенә тартып торга тиеш. Ул ниндидер бер гомуми тел анда ясап куйсаң, теге күккә ашкан тел, кеше теле. Ул туристларны тартмайча һәм аңлашылмаган композиция, ул аның янына беркем дә килмәячәк. Бу үзенчәлекле һәйкәл булырга тиеш. Дөресен әйткәндә, менә мин чит илләрдә карап бирим, иң беренче мин чит илгә барам дагын һәйкәлләрне карап бирим. Минемчә, менә мондый туган тел шигыренә куелган һәйкәл композиция, шуңа охшаган композицияны мин бер илдә дә күргәнем булмады. Менә туристлар килер, Алла бирсә, һәм әйтерләр, вәт татарлар, менә монда да бит алдырганнар, менә монда да бит нинди үзенчәлекле композиция курып куйганнар. Менә шулай дип әйтерлек булсын. Әйе, Алла бирсә, менә һәйкәл куелгач, аның сувенир вариантын да эшләтергә кирәк. Муса Җәлилнең бит менә сувенир һәйкәле варианты бар. Бу сувенир төрле дәүләт учреждениеләренең кабинетларында, әйтик, мәдәният министрлыгында кабинетта торга тиеш. Мәктәп гимназияләренең татар теле һәм әдәбият класс кабинетларында торга тиеш. Чит илләрдә безнең туган тел җәмгыятьләре бар. Менә аларның бүлмәләрендә торга тиеш сувенир вариант. Бу инде алга карап эшләнгән әйбер. Әлбәттә, менә конкурс үткәрелде. Анда 12 эш бар иде. Бу конкурс инде үткәрелгән дип санарга була, чөнки бер эштән артык анда катнаша икән, аны үткәрелгән дип санарга була. Ләкин минемчә, аның икенче турында үткәрә кирәк. Менә шушы 12 эш арасында
birnişe işini soylap alıp, ikinci turu ötkärip buladır. Lakin Zinur abi biz көрсәтик mi bu orunda hazır mı? hazır min tamamlayın, hazır tamamlayın. Bütün varyantlar көрсөтүлгөн дейт. Көрsetesiz elbette, elbette. Mine bir variantni siz buna munda ko'rasiz. Mine tag'in bir variant, taqdim etilgan variantlarning birisi. Mine shulay variant. Bunday variant bor. Kere qaytarganmi? Mine bu 12 proyekt arasında kubisi Tokay haykelini yasagan. Mında Tokay heykeli, Sirattagı Tokay heykeli sıralmay. En birinci planda bularga teyiş tugan til şiiri. Hikmet nersede bizning Tatarda heykel koyarga jıyınsak, Tatar tematikasına ul gil suzula, bähesler başlana. Anın eli landşaftı turu kilmeyi, eli tağın bir nerse, biz bäheslerse bizine Seydeş heykeli koyu aşağında bir kilmege 30 yılga kadar suzuldu. Şulay o, ana koyu da koyarga, indi landşaft. Benim en korkkanım tege indir obrazlı kompozisiya kurulgan heykeline koyu tugul. Mene şulay tutkarlana, kalgan işke karıyor, bütünlük koyulmuşa da kalırga mümkün. Mene tep korkanış kayda. Çünkü bizim Tatar bähesleşirge yarata, her kiminin güç fikri, her kim bizi han. Latin alifbasına köşü meselesinde de bähesleştiler de sığından tıydılar bütünlüğü. Ol turda siyeşirge de yaramay hazır. Mene konkurs ilan etildi bitinde, ol yabık konkurs idi, yani meselen avtorları bilgili tügel. Biz buna karaganda birisinin de biz avtorlarını bilmedik. 12 iş, ol bir köp etmesiydi min Tataristan, Tatar halkına hem Tataristan Respublikasına. Lakin şundan da anda kıskaçağın aytam indi min anda indi bilgiçler de jıyılgan idi. Biz bitinde barabir biz min meselen şahsen Zinur abi indi o bütün ülkede de bilgiçans sizde yok. Min bu skulpturalar meselesinde üzümün bilgiçliği sanamayım hem üzümün fikrimini alga da çıkarıp mingine haklı dep etirge tilemeyim. Lakin bunda bir hikmet var. Ol şu konkursun nerse dep atılası, komissiya mi, jüri mi? Mene şunda ok, şunday tendensiya sezildi. Bigerek de bizden tamırından ayrılgan Tatarlarımız şundayrak betindi. Yani meselen ol Tukay'ın tugan tiline gine bağışlanırga tiş tügül, hem gümen Tatar tiline gine bağışlanırga tiş tügül. Tugan tili, her kimin üzerinde tugan tili var betindi. Suahili, Afrika'da Suahili'lerin Suahili tili var. Yani şunday tege bizden masraflı fikirler var betindi. Yani tugan tilge. Kıtay tilimen da nese tilimi, Fransuz tilimi hem Tatar tilimi. Mene şunda gümumi kompozisiya yasav taraftarlar da var idi. Hem anasında min bilimse Ministrlar Kabinetinde tanıganda jıyılış bolgan, hem şuluk fikirine alga sürüşler, hatta bizden Tatar şagirler arasında da var, elken bu. Lakin bunda hikmet bir inisiyativa da ol betinde Zinur abi balay çıkıp kına kışkırı tügül, ol kengeş tavuş bilen işlengen iş. Bunda mene nek Abdullah Tokay'ın tugan til şiirine heykel turunda söz var. Elbette tugan til biz indi tilini heykel etip koyalmıyoruz. Buna Remis etti de başta irterek tügül müsün bizim tilibizge heykel koyurga deyip. Kadette heykel bitinde ülgeç koyular. Yok bu ol məqnəni istatıb işlənətirgan heykel bulurat iş tügel. Çünkü til, mesela Rusça yazık, ulalı siyasettirgan tilgine tügel, ul xalıq digene de anlata. Şuna göre menimçe, elbette ol ansambl bulurat iş. Yani urnu da bir turu kilip durar, landşaft meselesinde anda bir neyi bekas bulurga mümkün de tügel. Ol bizden tilinin, bizden xalığının tarihini da көрсәтергә тиеш. Менә min indi ул fikirне әйткән, шушы комиссия җыенында да менә безнең күренекле рәссам Уфадан
Vekil Şevkettin'e yazgan. Anda bizim şuşu tarihimiz çağılırga tiyişli yol. Bırıngı zaman megarelerinde yazı suretlerde runik hem tatar kullanan başka harfler dizmesi de anda çağılırga tiyiş. Bu elbette artık tegelleştirgen, lakin benimse mine o bitinde Tatar yazığı, Tatar gına tüylendi elbette Türkiye halklarının yazığı Kültegin taşlarından siz bilesiz. 6-7. Asırlardan bilgili Arxon Yenisey yazmaları, Irtış boyunda Yenisey boylarında tabılgan taşlardaki yazılarını Ramsted'lar düşündürdi. Okuganlar indi 10. asır ahırında. Şuna göre mene şuşu til tarihi bilen birge anda bizim halkımızın tarihi da çağılırga tiyişli oylayım. Hem bizim mında birge jıyılıp söyleşinin maksatı bu konkursta küpçilik doğuş bilen layıklı eserler tağılmalı deyip karar kabul edildi. Sizge көрсетілген біргіне eskiz de koyulurga heykel bulup basarga layıklı tügül деген karar çıktı. Ol 100% doğuş bilen tügül, lakin küpçilik doğuş bilen. Hem yana konkurs ilan etildi. Mene şuşu mine etken нәрселерinde көз оңында тұтырға керектір деп ойлаймын яңа эскиз авторларына, яңа хейкел яңа эскиз авторларына. Шуңа көре біз жамағатшылық білән не үшін шырашабыз? Мен алар нешек көре біздің Газиз, Тултурдан Зинурабай бек жайлып сөйледі, Абдулла Тукайның туған тіл шигірі. Ол бет біз басып жырлыбыз. Әбилер хикаяты, бишек келеулеріне түгіл, біз аны жырлағанда бүтін тарихымызына көз алдына кетіреміз. Hem heykelге қарағанда да біз көз алдына кетерге тиіш, халқымыздың өткен юлын 2000 жылға жақын хиш юғы, hem көңілде ғұрурлық хисі уянырға тиіш. Ол әлбәтте теге фигуралар бастырып қойғына түгіл енді. Анда кең масштаблы философ, elbette huzurnik skulptorlar gerek, arxitektorlar. 115 yıl Tatar көңілінде bu şiiri sözler hem jır, мұң yaşayken, halığını özünçe etken, hem bizden oluşundan da Tatar halkının yemine öğrildi, hem Tatar koydağına yaşasa da, çaralar tamamlanğaç, ayaksı basıp şuşat etuğan til şarın jarlı. Şiirinin özüne kelgende, anda şiirin içinde Tokay babamız barsında salgan. İtuğan til, imatğur til, etkem enkemnin tili. Epkem hikaye silegen. Mana üçüncü buğun jarlay. Buğun kinde nindi sosyal institut Tatar tilin garantiyeli rəvişdə saklay. Buğun kinde. Siz barğız aytışatız. Fakat iş buğunu saklanğan Tatar gailesi. Sosyal institut. Ebi babay etiyani balaşağa işisi birge turgan gailelerimi kurgenim var. Anda yollar tradisiyalarda hem tuğan tilge 75 yıl garanti minimum birle turgan sosyal birden bir institutumuz kaldı. Bu fikir fikrinin içine salıngan. Heykel degen Ramiz Efendi şeklengen elbirge men degen korkup koydum. Tatar tiline gittirip tügülmesin hali. Heykel koyurga Rusça ol pametnik. Ana merhum bulan kişiye koyarlar. Amına kompozisiya sözü. Bu leksikondan heykel sözü men çıkıp kaldırıydım. Özümüz sataşkanda başkalarına sataştırga gerek tügül. Heykel örnek bir pametnik degen sözünü anlatmayın. Şu kompozisiya... Kompozisiya degen sözünü biz tügelirek simbol kompozisiyasını kullanabız eken, bu vakitte mena kalsa ol uğuşturak bulur. Hemen de mena türlü variantlarında koyulgan, mena mınsınına da men korayım, men özüm için расшифровать etem. Шестигранник. Ol umarta kurtu şestигранник bilen özünün umartasını yazıp, anda boşluk yok. Bütün strukturası
Dünya hayatının Kремниядан başlap şu şestigranlikte otura. Boşluk yok. Tululuk. İkincisi, Kazanı var. Anda tülpan şeşegi var. Manda Türk ilçiligi bizde, Müslümançılığı bizde var. Ailege kilgende men şulay ko'rdim. Abi babay, ati ani hem bala şağa. Keminde dibeteri zeka bizden ölüm. Eş bala. То есть развитие. İki olsa ol. Çifti, eş olsa ol развитие. То есть үсеш. Нашу şey birlerini Бәрелем şey soğulmuş, uzakka sızmış gına salı alabız iken, ol şehrin işine salıngan. Tokay baba salıngan. Ben öyleyim bütün terkip bilen uzarın olar diyen fikirler. Bek zor rahmet. Sağlık, selamet. Devletimiz bu işe alıngan, rıksatın bergen, hem tili bunu işlerge, hem biz bunu dostoyni başkarıp çağırga tiyiş. Bunun için bizge nerse gerek? Мен былай деп ойлаймын. Туган телгә багышлап, бу дөньяда нинди милләт халкы, нинди милләтнең шагыйре шигырь язган. Туган телне яклап. Менә шушы сорауга безгә иң беренче җавап бирергә кирәк. Бер генә милләттә дә юк. Туган тел турында бер генә милләттә дә шигырь язылмаган. Bizden millette ol var, hem min bilem Kırım Tatarlarında var. Çünkü Kırım Tatarlar Tukay'dansın, onu netip hoplap, şulaytırıp yazılgan. Şuna göre Tukaysız, eğer de biz Tukaysız mındı nini yasıyız iken, heykelini yasıyız iken, memorial kompleks deyip eytem min bunu. Çünkü şundan da kompleks bula. Zor ettirip, matur ettirip, bütünüsün kırtıp, действительно tarihi mine şunday. Tukay bizden de bizim bulurga tiyiş. Çünkü onu Tukay yazgan. Tukay yazgan. Hem Tukay'nın kolunda bulurga tiyiş. Onun kitabı. O tege Latin şrifti bilen. Latin şrifti обязательно da bulurga tiyiş. Rus şrifti da, Latin şrifti da, İngilizce de yazılgan bulurga tiyiş. Çünkü olanı Latin şriftinde yazgan. Şulay bitime yanlış. Garip, iyi, garip. Şrifti de bulurga tiyiş, Latin şrifti de bulurga tiyiş. Çünkü o mine indi bizim tarihimiz. Min şulay deyip olayım. Mine bu altı pişmak, şundan da mine siz aytıp gittiniz, altı pişmak o bik zor mağnaga iya. Şul altı pişmakның üstüne oturtup koyurga, şul Tukay'ımızını. Hem kuluna tuttururga kitabın. Hem mında garip şrifti bilen de İngilizcesinde, Rusçasında, Tatarçasında ne şunday zor neler bilen men göz aldıma getirem bulurga tiyiş. Aldında indi şebi balaları neleri ne onların indi niterge. Hem indi nindidir simbol lele şeşegi. Lele şeşegi обязательно bulurga tiyiş. Çünkü bizim o simbolumuz. Türkiye halklarının o simbolu. Bu bir. İkinciden обязательно звуковое озвучивание. Обязательно İlham Şakir başkaruunda şu tuğan tel onda jırlap тұрырға тиіш. Менә шул вакытта ул тартачак.